سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيت نايو لما هون كم وترو لعلا قداس نزلهم زيناتاتن مسو زقيتن تنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا كتصون عدما بخبرنا عدماكم. Let's start here. بزيك نجمرينا مجمريا. What's going on? NATO. Why is he on our soil? If we're not in NATO, and America says that we are not ready to take Ukraine to NATO, then Putin must fully retreat from our territory. That is logical. Can you make sure? So زيتري ولا لهم عبز انتهي زبل زلو بحفشة نحنا عبنيتو انت دياتي ناسي بوتين تاقبريا بعدنا مجي زلو عشان ناس أكلنا نيتو يكونان نحنا نيتو خي نخون ندير قوينتو كينات أمريكا دما يوكرين عبنيتو هاي قبلانية تبل تلا سلامتاي راشا دي وتس نو نيتو أبوشت عدقا أتيسلو زلو بوقعي نابنيتو كيتا دامين يقل صلو ندير اللوغن فلطن ديتو كنا نيتو نابنيتو كأتوي بقسلو زلو نعوتو طونو مباليتو كنا زقبر زلو شو أتكون تات مبزحت سبكون جيجاردي كله يخلي إذا كوينات زي نيتو ناب يوكرين كأتو سلز دليز كبر زلو مخاني فلتي انت زي اللي راشان يوكرين كأدبون كقواقع مخالة ورباب تينير شو again تجربة نايان ترطروتي يزارب كم زلو يزارب حفشاقن برا حزينة تا يوكرين تبال قدا يجير واي أيا بنيتو أتيا أيا بيروبا حبرتاتيا أي كم كدما كم هاجر كتسيلا بخلو ناي بحق إذا خسرت هاجر متلا يوكرينيا على تاريخ ما بفلو يكتمزجب تقل هاجر يا Then Putin must fully retreat from our territory. That is logical. Can you make sense of that for me? No, absolutely not, because what he's ignoring is, well, he has outlawed opposition and banned and jailed opposition political opponents, banned opposition political parties, shut down opposition media, shut down the canonical church, the East Russian Orthodox Church, and replaced it with something else. It followed up on. سنتايم زبلو زلو بحفشة يوكرين مراحي ولات ميديا والملاقات عندي غير وزلو نيويورك تايمز زبال أبنت يوكرين says it needs nukes or NATO membership to keep Russia تزي يوكرين أبزو كينات سكن عوات تغينا ويني كل رواد بومباتات هبونا نيكل رواد صور هبونا ويون أبتني تأتونا كاوز أيجن راشا سخون هنقبراهين خلينا يزبل زلو هذا مون كميل يريها بقلة نتبي الزربا زجن كيت دوك مو يلوم يوم عطيهم من يروم سلزا مودتا زلنسكي اتشوف الاتيا لازو كينات زكو يريكلنيو سعرت راي خاد صبيه زلو Implementing laws to quash the ability, the rights of citizens of Donetsk, Luhansk to speak Russian. And to attack their cultural heritage and to deny the use of Russian language throughout, even though Zelensky himself grew up. نبعالو تدلنسكي زبحال دي حدا أبتعدي بزح قبنات فتي مزلو مخاني زنقر زلو من رجعت تطو زبالي عمنتني أرثوذكس ناي راشا ما بقول زلو راشاويان بزحات يوم زلو بتعدي ناي راشا أرثوذكسات بيت كريستيان دما مسايا زم حضور نيرم نزيوم تقتلتي نايتي أرثوذكسات بيت كريستيان ناي راشا زنبرو أجيدوهم هيمانوتهم أقواناتهم أجيدوهم سلازي بزوع نقرات بزوع زي حقا وتكبرات زقبري مراحونين أن رزالنا نبعلون زبنا من ريتشو حليفو ناي ديمقراسيا أبنتي يزبلقن من ريتشانات يخون ناي تبايتو كقبر زي فكري So السوسلة زخونة دما أبزون أبت negotiation الزربات ما تزلسي. Talk about the military situation in Ukraine, and let's focus on Donbass. And the situation in Donbass looks really, really bad for the Ukraine military. What's going on? Well, I think the situation doesn't look bad. It looks absolutely disastrous. And it is becoming really gruesome, specifically in one place, which is this small town of Velikaya Novosilka in southwest Donbass. There, the Ukrainians have managed to get themselves trapped. I say they've managed to get themselves trapped. This is an important strategic place. Velikaya Novosilka. So نتكلم تكون تات بغرة بعض كاتل وزلو كم زلو وزلو تكون تات حماق يكون زلو disaster يزلو أزيح حماق يزلو يوم زلو نورمال حماق يكون زلو إذا غانتايو سرايتنا يوكرين كم عسم يهسا كم زلو مالت تي أبصراوي زنبركم زيادة تفلتوا ويقوم أبتسعروا له جزء سارتات نات كبتعمي كبيديو سقول معناته مورال لا يسراويت مسودة organized كوينكا كم تناي كلام كم بفنان زي تكالس تقوينكا مبزعت جزء تكابتم مقالس خادم عدل ما مسرقبو ويكم مارغو ويكادمو ويقلق قبرز دلين دحرقينهم اتزغب ده بده يكون زغل يوكرين كا كم زي مدرخ مورال لا يسراويت كابز ودق أوارح وصيروا لعمتات زي كوينو
أكمل كنتات بزقة ميديا يسمع له أمريكا تليماتهم على دونالد ترامب زعبهم كم زي قداس أوروبا تفرارقهم زلوا من جرمن عبنت اتنا علاو قداي انت زي تعريو يوكرين زوبا حاجة ستوكو بلاي بمبال نتنا يوكرين حاجة نبوليتيكاوي مع الله يتقاملوا له زبل زربا أبجل ريني ريت لازم تاينا نرزلنا كلنا هاجرات نتنا يوكرين حتى نخالا أجندات كتقاملوا حزبي يوكرين تمنسينا يوكرين وتهدرنا يوكرين نزغلو أبقمت يتيخا انتهي دسبيه زلو ندحري الكاب لك عبزر السنفارني لو يتيخا شجر بنصارنا راشا ريو راشا تكوينات كود يبلو لو بحيلنا كودايو حيل سلازلنا دما أولاون تكونتات نعنا يكتكم سلازي مورال نايتم راشاويا يدفو لو حيل اللوم ميديا نا أوروبا تخفيتهم راشا سلست أسفي عسرت أسفناتنا أسوار تفرلا أعمل لو قطبنا تا ما يلا قال كبرك سموهم كله فنان نايتي راشاويا يعبيو كم راشا دما كحيال هاجر تخون كم زلا تدفق كم زلا بطاطا قصصير كم زلا يري وصل زلوا الزون نتي أبوي فنان زلوا زيادة بكع كم سبورت وجون كلا عينة سبورت that's why سنة بباو درفتاتن قال ما لنز جبر معناته again emotion السمعيت زلوا تكون تات أتي أون تاو سمعي زلوا قبل علي بسمعيتها يتعوتني استراتيجي كل وكالوجن كل استراتيجيز وزك سرح تقينت وتهدر مورال كل ولو سمعيت كل ولو هجراونت كسمع له زيتات توثيق قالت رايد سر همبر تزبلت استراتيجي حيسكا سراوي كواغا زي دلك حدن ترايز دل تقينو ترجم يبلو it's not gonna work زي مودة بورقة صحف كاستراتيجية بجبرك وعلى تقينو زت برو سراويتن أعمل مورال كله خلاله السنت دي بالكلمة زل كنت خاله كله متكاتك وانا كايكلني نعم نشتري سمعنا عبد political direction political دايناتون كيدنا. It is of some strategic significance. It stands as one of the final barriers to the Russian advance to the Dnieper, and we've discussed in many places how dangerous it is for Ukraine if the Russians do reach the Dnieper in central Ukraine. But again, the Ukrainians decided to hold on in Velikaya Novosilka for too long. And Velikaya Novosilka was supposedly an easy place to defend because there are three different rivers that crisscross it. And that looked like أب حدا بوتا يزدرب زلوا بزعبات حدا بوتا تدمع سراويتنا يوكرين أبو تقبي أب كباك أتقريبا خمسة يزنقر زلوا سلازي أقل يوتي كوماند نا يوكرين تتزاز نا يكوينات بتوم وتهدرين جنرالات رايدي كونس بتوم بوليتيكاي مراح سلازي قبر زلوا نتوم سراويتنا يوكرين أب بزح حدا كم زتوا ميزنقر قلتيفهم كوتسو زقبهم كاب زقبهم سلادي وصو بزح مسواتن موتن سنكلنا من مراهن كم زقات ومزلوا كم هجا أبستفل عليه جبارات كم عينة ريبورت ما تشينيرو الجو أنت مساس عليه معناته كابزة توصينا نابيك كينا سامود داتا كيلكم سنحو جلس لزبلوهم مود داتا نايكبان إيدهم زي بتقينهم لما بزح موتن شجرن زقاتهم أبستفل عليه عدتات كم عينة كم حجز زاربلو زلوا أجات يمين يقداس هيوتنا يوكريناويان درجة نيوروبا نمجلجال سلزغوني I think هيوتنا توم بزح حاجة داسية لنا بزوانزي it's a sad reality but أمودة تكونتات نسيو زحزم كونتاتنا ندرزها لنا it's just continuing بكل ملك يوم تكوينات reports كبروزالو. Germany's military is aging and shrinking. With Russia attacking Ukraine, things need to change and fast. I don't think that we are in a war, but we are no longer living. German, I don't know, كن دايق زيهم كم خزارة بأنس دز كم زي ريبورت قبل كابز جمر للعامة قالنا لني سراويتنا عدنا حدش حيلي متتتاوك جمر له تكنيك غير له الله كبلت رايسي قيناتنا يوكرين كابز جمر بس جمر ويزر بازي ولا حنتقن أب جبري جستجبر نجار كم زي اللي things needs to change كونتات غير له سراويك غير له حيلنا غير له بعفون كل زي مستبه عليه أب تكبر nothing is going on ولا حنت تجبر يلا so إذا كنت إذا نقرأك بأفكار يكون بتكبر سلزخونة كونتات خونزغل كجبرو خمس يدلي لوجن كونتات نيت قطع بعدي نيت بوليتيكا دي كل زلاب جرمن تمنجستي فحيل سلزلو كمل ما ولا ونحدش من رجع غير تمنجستي كل نجار تقطع سيرا كونتات ساعات متجزي خوسدي قطع باوش يجرزلو أب جمد متاو بتنيتو زجبرو لهم سقط دلو أب جمد متاو اتدلي وزلو نخجبرو أي كبيدي زلو أب كينات يلا نانجل كينات كابتك على اللو يمزلو زلو اتو كينات أب تقوم زلو بسلام كعص أولو زغل من قد اللو أي مرتوان يمزلو سخا تزاق تساقم زلو سي. In peace time.
I think we have to make peace and not war. It's so simple. So, on the firing range today, civilians being trained to defend Germany in a crisis. The situation in Europe has changed because of the war in Ukraine. So now where whole areas are changing and we need to get ready for maybe a war in the future. So تكونتات بأوروبا تغير سلزلو نفسه سبد ما مسوق غير قديت هايو من البات جرمن أبزمت عمتات نوكيناتون كتدالو كم زلوا يردان على يبلو بمزعت جزء I think أبزلو حمشت عمد ديو قال ملا نوكينات دلو زغون سراوي كلو نالو زول زربالو نيناي كوناتيو بعلم ديوم كونات كجمهور ويس بتسألايك كونات بنتلوك سابسونز دالو دي كوفي لقطبة I don't know تزرباقن تدقاقامي كابتناتهم أفهم دوت دي حرسو السنة عمتات نوكينات دلوات نكون على نايمز. We need to fill up our reserves. After Russia invaded Ukraine, Germany vowed to transform its military. That included boosting the numbers of troops and reservists like these. Here they're taught shooting and survival, readying the recruits. أجنتاي نرى لنا زي نريز لنا تعليم كم نبوريو أبسقنا بوتاتات كيدوم بو مسوات هدرات نايت هاجرنا قونو ترينين قبر لو سب سلمتاي وتهدرا وتعليم يقبر سلمتاي ن كويناتي دالو بحقنا كوينا سلزلو بحقنا وتدرنا سلزلو خوين تسلد سمعهم زنبره بحقرات اللاقص نيرم قرب اللاقص نيرم يوروبا كم حسب أتي أب تاريخهم ننوي حوانا كوينا زنبرو دار قرسي عمو أمريكا قبل عليهم كوينا نقول تكلا خلولهم سلز مسلم زنبره بخالو تهجرات اللاقص ترى يكونس يقدون يرم بعليه ترى جف زخونا ناي سكيورتي تسقم كم زلوت هاجرنا فلتو أزي عاب زخونا هاجر مها عندار زخونا كايدا زلو علم لقاو حقت عيسو زلو كان محجون علم لقاو عيسو نتهاجر بحيلي قبيت عيز وازن بري أبزوريا خوينو سراويتو أب وشت إيرترا كفا بيلوغلو إيرترا سلمتاي وتهدرا وتعليم تقبر سلمتاي وتدرا تقتل زبل عسرت جزء كسن أما قطعة النيرو زغانتاي دايما دايل كانت هاجر نمدمساس اتزلوا كنتات بيوكرين كون كله هو كل سبب تحضر كون له قال ملك كله كله تاجم يبلون كم بعليه تراجل ناي سكيورتي عبس اجم زلون هاجر سلمتاي كم خيلاني لهم كحسب باي كلهم ازداتري اي حكي كل جزء بقمت عليه قمت الكام زرابي ابناتهم كون كله نغرات قمت له ابناي كالوت جن كم زدلي وخزاره بلو تاجم يبلون ازي اب جرمن ريزلنا تزبي كم عينت مدلاوات كم زلو نخليك زي قصلي تخمز بالدلاوات أما ودا تاخي بزمن قد زخدو وزلو زز بيروبا نريو زلنا ناي بحكي نموت درناديو نابكم درجة كبت زخلديو we don't know معناته ناي بحر لو توني زليكا factor because they're systematically trying to undermine the world order, crossing every red line that we have drawn up as a result of the experience of World War I, World War II, you know, not executing prisoners, not torturing, not raping. حدا جزيد ما تي بفلا كاب جرمن زي ما تزرباس برضو نت تاريخ يفلت ويم يا زبلانه اب عالم صوات شجر نسوم من بارم يفلتوا اليوم يقاتل معناته تي قلقل وقنا جرمن تاريخ سلاز فلت اف حيزتم قبل يتفتن اذا عجز ولا مس يوكرين تسلي في زول حيل ناي جرمن كن ني راشا كم ناز غيرو كم ناي هتلر عينت اكايدا حمزه لو غيري زارب زلو كي حفرد متان كتاتنا افكال هاجر كوينو امريت راشا تسدد زلو نسي so I think تي ناي جرمن إليت بس هو زلو درجة زقرب يمكن again this is يكونوا نتنا بروزات Putin's invasion of Ukraine shocked Germany into reprioritizing defense. In 2022, as Russian troops هجي أتا زربا زبلوا زلوا عصبت جزيتنا كيناتنا يوكرين ما بقى سخم سخنة من البعض بوجد بمنقدنا يوكرين هيكون أنتو كينات عم منجزيهم كجاتم زخلها نزر داني أوروبا مس ويو الناتو مس روسيا أبي بوتاكواغا كم زخل أبزرعيو. Look to this here. I just wonder what your kind of general 30,000-foot level beliefs are about what you think the Trump administration thinks it's going to be able to accomplish in Ukraine. Well, that's a hard question because based on all the comments to this point in time, they seem to think that they've got the ability to shape the outcome from Washington. And I don't think they do. The other problem is I'm not sure that President Trump has really decided what it is that he wants from Russia. I mean, that may sound strange, but all the thinking I see, all the comments that I hear are all very short-term in focus.
other words, if you're President Trump and his advisors? So Douglas McGregor ይዛረብ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኮሎኔል ናይ ኣሜሪካ ዶክተሬትድ ቬተራን ትብልዎ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ብወገን መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝወፁ ዘሎ ወይ ካብ ዋሽንግተን ዝወፁ ዘሎ ዘረባ ሓደ ዕግርግር ደስ ዘይወሓጠልካ ዘረባ ኣሎ እሱ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ካብ ዋይት ሃውስ ክፀልዎ ዝኽእሉ ይመስሎም ኣሎ ኢሉ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ፑቲን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘለዎም ይመስሎም ኣሎ እቲ ዝገደደ ካብኡ ድማ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኤግዛክትሊ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ካብ ራሻ ካብ ፑቲን እንታይ ዝፅበ ዘሎ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ንፁር ዝኾነ ሓሳብ የብሉን ስለዚ ነዚ ኩናት እንታይ እቲ ኤንድ ጎል ናቱ ቅድሚ ሕጂ እቶም ሪፐብሊካን ሴኔተርስ ይኹን ፖለቲከኛታት ንጆ ባይደን 10 ግዜ ዝሓትዎ ዝነበረ ወር ኢዝ ኤንድ ጎል እንታይ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ዘይምግላፁ ድማ ንፁር እዩ ነይሩ ዕላማ ንፑቲን ካብ ስልጣኑ ምእላይ ከምኡ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ ስለዝኾነ ቀንዲ ረጂም ቼንጅ ኣብ ራሻ እዩ ነይሩ ክሊር ልሱ እዩ ነይሩ ዕላማ that's why ዩክሬን ነዚ ክትሕዝ ወይ ነዚ ክትሕዝ ኣይኮነን ነይሩ ዕላማ ከምኡ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣይኮነን ፑቲን ክትኣሊ እቲ ዘቀድዋ ኣብ ዩክሬን እውን ክሰልጥ ኣይከኣለን ስለዚ ንዩክሬን ከመይ ጌርካ ገለ ሕይል ዝበለ ፖዚሽን ተትሕዛ ኣብዘን ዝሓለፋ ብውሕዱ 8-9 ወርሒ እንተርኢና ግን ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኔቶ ናይ ኤውሮፓ ቀንዲ ስርሖም ዝነበረ ንዩክሬን ከመይ ጌርካ ተሕይላ እንተወሓደ ሓያል ክትመስል እሞ ቡጌራ ኣብቲ ናይ ዝተጣውላ ገለ ንክትረክብ እዩ ነይሩ እሱ እውን ኣይተኻለን ሕጂ ስለዚ ናይ መወዳእታ ምርጫታት ሕጂ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዩ ብኩሉ መንገዲ ንራሻ ኣይከኣልዋን ኣሎ እቲ ሕቶ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ይዝረብ ኣሎ ምስ ተዘራረቡ እንታይ እዩ ትዝረርብ ክኸውን ዶናልድ ትራምፕ ኤግዛክትሊ እንታይ እዩ ኤክስፔክቴሽን ናቱ ካብ ራሻ ኣብዚ እቲ ዘይንፁር ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ I think they're telling him, Mr. President, here's an easy win for you. If you do this will be a big win. And Trump is a marketing genius. He's somebody who understands the media and understands how to market himself and ideas. And I think he's looking at it in a similar way. How do I pitch this so that we get a big win for the administration out of this? Without really understanding that this is not about a win in the marketplace. This is not about a short-term splash. This is not about credit with the media and the public. This is a very serious matter now. And I keep asking, I was on the phone, frankly, yesterday with someone, and they were telling me, well, we have to do this, have to do that, and so forth. I said, wait a minute, what do you want from Russia? And finally, the man, after repeatedly dodging the question, said, well, what do you think we want from Russia? I said, I think we want from Russia the same thing that Russia wants from us, peace and cooperation. And in fact, so ብሓፈሻ እቲ ዓበይ ሽግር ዘሎ እቲ ድሌታት ናትካ ዘይምፍላጥ እዩ እቲ ኣሜሪካ ኤግዛክትሊ ካብ ራሽያ እንታይ ትደሊ ዘላ ማለት ብዙሕ ዘረባ ይዝረብ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ከምዚ ይበሃል ግን ኤግዛክትሊ what do they want እንታይ ካደሊ ካደላ እዚ ኩናት እዚ መበገሲ ናቱ ናይ ራሽያ መበገሲ ዕላማ ኤቭሪባዲ ተረዲዎ ኣሎ ኔቶ ናብ ዩክሬን ክኣቱ የብሉን እዚ እቲ መበገሲ ናቱ ኩናት ኔቶ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ዩክሬን ክኣቱ ስለ ዝፈተነ ንዑተቶ ካብ ሙሉ ዩክሬን ከነውፅኦ ይንኽእል ኢና ግን እንተወሓደ እቲ ናይ ዩክሬን ክፋል ነምሳና ቀጥታ ዶብ ነቲ ብላክሲ ንሕና ንቋፅሮ ክዓፅወና ዝኽእል ሓይሊ ንዑ ክንበት ኮይና እዚኻ 2007-8 እዩ ነጊርዎም ነይሩ ፑቲን ዩክሬን ኔቶ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ንሴኪሪቲ ናትና ዝለዓለ ሓደጋ ስለ ዘሎ ኣፅዋራት ናይ ኔቶ ተኣኪቡ ኣብ ዶብ ናትና ክመፃ ይንደልና ካብኡ ወፃኢ እንድሕርዑ ክትገብርዎ ኮይንኩም ነዚ ናትና ስምዕታ ረጊፅኩም ክትገብርዎ ኮይንኩም 4 ዞባታት ናይ ዩክሬን ብኩናት ክንወስደን ኢና ኢልዎም ነይሮም ነዘን ሕጂ ሒዝዋን ዘሎ ስለዚ this was a plan and ፅቡቅ ገይሩ ኮሚኒኬት ገይርዎ ዝነበረ እዩ ዝኾነ ይኹን ዳውትስ ወይ ጥርጥር ኣይነበሮን ስለዚ እንታይ እዮም ዝደልዩ ሕጂ ካባና ዩክሬን ራሽያ እንታይ ይደልዩ again ናይ ቀደም ደልይዎ ዝነበሩ ኔቶ ዝበሃል ካብ ዩክሬን ክጠፍእ ኣለዎ እዚኦም ዝደልዩ ዘሎ ኔቶ እንተኣሊኻ ድማ እቲ ኩነታት ብሰላምን መንገድን ምርግጋእን ብዘለዎ ክፈትሕዎ ፀገም የብለዎምን ስለዚ ነዚ ሒዞሞ ዘለዉ ድማ ንሓወሩ ክገድፍዎ ኣይኮኑን ብሓይሊ ጥራይካ ከተግድፎም ትኽእል ስለምንታይ ኮለ ገና ከይተቆፃፀርዎ ከሎ ኣብ ኢድ ዩክሬን ከሎ ዩክሬን ኒውትራል ሃገር ኮይና ናፃ ሃገር ኮይና ኔቶ ከያተወ ክትቅፅል ኣለዋ ዝብል ስምዕታ ስለ ዝነበሮም ንዑ ስለ ዝረገፀት ዩክሬን እዚ ቦታ እዚ ክብዎም ኣይኮኑን ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኢቲኻ እዩ እቲ ክግበር ዝኽእል ዲስካሽን እዚ ኔጎሲሽን እዚ እዚ ኣብ ግምት ኢቲኻ ክኸውን ዝግብኦ እዚ እቲ ኣብ ኩንነት ክግበርን ክስማዕን ዝግብኦ ካብዚ ወፃኢ ካል ነገር የለን እዚያ ጥራይና ክንርዳእ ንኽእል this is one of the comments that Trump has made that may give a clue as to what he thinks. Here's how he put it.
Zelensky wants to make a deal. I don't know. Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy. You take a look at the inflation in Russia. So I would hope. I got along with him great, and I would hope he wants to make a deal. It seems, Doug, to me that kind of inherent in his comments there makes me wonder if whether it's intelligence individuals or just some of his close advisors seem to be telling Trump that Russia is in need of a negotiated settlement, that they're hurting, that they're losing large numbers of people or so. Is that an accurate prospect? زيادته جي دونالد ترامب انتايم زولزوم بقرب انا تكونتات ننوح وان استقطات الون زي قداينا يوكرين دونالد ترامب جيجا حبريتا يبوا كم زلون وي بجيجا تقاني كم زلو معناته قطبنا راشا اندحري وي وين راشا زخونه نجر ديل تزي تغيرو كولابس كتقبر تخل وي وين كمزي فركشكش لاك تودق تخل غيرو تزتردو يدمسل اوف كورس زي the art of deal مالت ديل ميكر كم مخانو بزح سمعات كبر زخل مخانو سلازي زارب دونالد ترامب انتي قبر زفتن زلو ليفرج كم زلو حيل كم زلو نسو كم زي قد سلو تكونتات بنصارو راشا تكونات يقود سلو زلو نسايا كتغواي زلو ذا عينتي حجي እቲ ዘረባት ግን ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ስለምንታይ ከም ኮይኑ ድማ ስምዑ What's very frightening is that he actually thinks what he's saying is accurate. And we know in the world today that everything he just said is completely false. The Russian economy is not on the verge of collapse. The Russian military is stronger and more capable than it's ever been. The Russian society is cohesive and resilient. All of this is just utter and complete nonsense. The tragedy is that he has surrounded himself with people who are trying to hijack this administration the way they hijacked the first one. That means convince him of something that's not true, and then push him in a... And this is very powerful. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዝብሎ ዘሎ ትዘፍርሃካ ኣዝዩ ዘፍርህ ጉዳይ እቲ ሱ ዝኣምነ ብሓቂ ንሱ ከይከውን ጥራይ ኢልካ ምክንያቱ ሓደገኛታት ሰባት ኣካቢቦም ከም ዘሎ ልክዕ ከምቲ ንጆ ባይደን ዘይከውን ነገራት እናተዘረቡ እናመልእዎ 4 ዓመት ሰሪቆም ዝነበሩ ምናልባት ነዚ ሰብ እውን ሰሪቆም ከይህሉ ዝተንብህ ምክንያት ንርኢ ኣለና ስለዚ ቁጠባ ናይ ራሻ ኣብ ሓደጋ የለን ዝብሎ ዘሎ ካብ ኩንነት ኣፀቢቑ ዝረሓቐ ምዃኑ ሰራዊት ናይ ራሻ ኣብ ታሪኹ ከም ዝሓይል ይፈልጥን እዩ ዝበሃል ሰራዊት ናይ ራሻ ብፍላይ ድሕሪ ውድቀት ናይ ሕብረት ሶቪየት ናይ ዝለዓለ ሓይሊ ናቱ በፂሕዎ ዘሎ ሕጂ እዩ ምክንያቱ ዝተበታተነ ሃገር ኩሉ እቲ ሰራዊቱን ገለመልዩን ኩሉ ነገሩ ተበታቲኑ ዝነበረ ሃገር ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ኣንጻር ሓያል ሓይሊ ገጢሙ ይዕወት ኣሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ኩሉ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ኦርጋናይዝ ክገብር ዝኽኣለ ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ሰግር ዘሎ እዩ ስለዚ ራሻ እቲ ዝለዓለ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ምክንያቱ ኩናት ከይጀመረ ኦርጋናይዝ ኣይነበሩ ነይሮም ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ናቶም ኣይነበረን ባይ ዘ ወይ እቲ ኩናት ምስ ጀመረ እውን ኣብተን ቀዳሞት ለተይ 8-9 ወርሒ ሕማቕ እዮም ነይሮም ኦርጋናይዝድ ኣይኮኑ ነይሮም ሰራዊት ናቶም ብብልሽውና ገለበታት ገለ መዓሽ ሽግራት ነይሩ መጠኑ እቲ ኩናት ዝበርትዐ መጠኑ ኩሉ ነገር ለውጡ ንክገብሩ ግዴታ ስለ ዝገበረሎም ኩሉ ነገር ለውጡ ገይሮም ኣብዚ እዋን እዚ በፂሖሞ ዘሎ ደረጃ ናይ ምቅናይ ናይቲ ኩናት ወታደራዊ ዓቕሚ ኣፅዋራት ናይ ምፍራይ ኢቭን ንቁጠቦም ኦርጋናይዝ ኣብ ምግባር ኣብ ብልሽውናን ኣብ ገለን ፋሕብትን ኣትይዎ ዝነበረ ቢልዮነር ክላስ ናቶምን ምሁርን ሃብታምን ናቶም ኩሉ ተረዲእዎ ኣሎ ራሻ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትያ ከም ዘላ ስለዚ ኩሉ እቲ ራሻዊ ኣብ ጎኒ ፑቲን ተሰሊፉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ነዚ ኩናት በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ንክቕፅልዎ ዝኻሎም እምበር ብ30-50 ሃገራት ኩሉ ገንዘበንን ኣፅዋረንን ተቀሪበን ንዩክሬን ዘቐብላን ዘሰልጥናን ዘለዋ ከመይ ጌርካ ክትዋጋእ ትኽእል ከቢድ እዩ ብፍላይ ራሻ ንባዕሉ ካብ ሓደ ሽግር ዝተንስአ ሃገር ስለ ዝኾነ 30 ገለን ዓመት እዩ ዘለዎ እዚ ሕጂ ዘለዎ ራሻ ካብ ዝቐውም ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ብድሆ ንክገጥም ብቁጠባ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ብድሆታት ክገጥም እሞኻ ገጢሙ ክስዕር ዝኽእል እንተኮይኑ ፍናን ናይቲ ህዝቢ ሬዚሊየንስ ወይ እውን ፅንዓት ናይቲ ህዝቢ ዘርእየካ ናይቲ ሃገር ናይ ኩሉ ፖለቲካዊ መርሕነት እዚ እቲ ኩንነት ዘሎ ነዚ ኩንነት ክሒዶም ግን ንሳቶም እቲ ይወድቕ ከም ዘሎ ገለ ኣብቲ ሚድያ ንሪኦ ዘለና ራሻ ኢዝ ፎሎዊንግ ይወድቕ ኣላ ገለ ኮላፕስ ገበግር ኣላ ኩሉ እዚ ዝብሎ ዝነበሩ ኣገይን ናብ ፑቲን ኣሰጋጊሮሞ ንዑ ይብል ምህላው እዚ ከዓ ቀንዲ ሓደገኛ ናይቲ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ in a direction that results inevitably in confrontation and failure, which I think is what the people around Trump want. They want confrontation with Russia, confrontation with Iran, confrontation with virtually everyone everywhere. And President Trump has this sort of pre-designed reaction to these things that tells him, well, I've got to be strong. If I'm going to be strong, I have to threaten.
This is the bully, bribe, and bomb complex. All of this is nonsense. Has nothing to do with what's happening on the ground right now. But just to add to the level of delusion, he's talked in his public speeches about suppressing the price of oil. He's talked about suppressing inflation. Talked about suppressing interest rates, a whole range of things over which he, as president of the United States, has practically no control whatsoever. So he conveys the impression to people that he's there. He's going to right all the wrongs of the last 4 years. He's going to turn the spigot and bang, on comes the oil and the natural gas. The problem is we have not adequately invested in oil and natural gas for years. So እንታይም ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ህውተታ ከም ዘሎ ማለት ነዚ ጉዳይ ጠጠው ከብሎና ካለ ከሎ ግን እቶም ነቲ ኩናት ክቅፅል ዝደልይዎ ካብቲ ኩናት ዝረብሑ ዘለው ካምፓኒታት ኢንዳይሬክትሊ ዳርጋ እቶም ዎር ሞንገረርስ ወይ ከዓ ኒዮካንስ ዝበሃሉ 3-4 ኣለዉ ኣብቲ ኣድሚኒስትሬሽን ናቱ ሰብ ዝፈልጦም ብወቅቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ማርኮ ሩቢዮ ሓደ ካብቶም ኩናት ክቅፅል ምስቶም ናይ ኩናት ዝሰርሕ ምዃኑ ዝነግር እቲ ስፔሻል ኤንቮይ ኢሉ መሪፅዎ ዘሎ ኪት ኬሎግ ንባዕሉ ንሱ ሪታየር ጀነራል ኩሎም ዞም ጀነራላት ዝነበሩ ካብቲ ናይ ኩናት ይረብሖም ስለዚ ምስቲ ናይ ኩናት ኩሉ ግዜ ረብሓ ኣለዎም ከምኡ እቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፍናቱ ማይክል ዎልስ እውን ተመሳሳሊ ንሱ እውን ካብቶም ኒዮካንስ ዝበሃሉ እዮም ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኢንዳይሬክትሊ ፅልዋ ይገብሩ ብፍላይ እቲ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፍናቱ ዓብ ፅልዋ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳያት እዚ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ይገብረሉ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ተሪኻ እቲ ህውተታ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ነቲ ኩነታት ከብእሶ ከም ዝኽእልን ካብቲ ክብፃሕ ዝኽእል ተኽእሎታት ክጎላልፎ ከም ዝኽእልን ዩክሬን ድማ ሓደ ተስፋ ጥራይ ዘለዎ ከም ገለ ኢሎም ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ባእሲ ንኸጋጥም ባእሲ ተጋጢሙ ዶናልድ ትራምፕ ኢጎ ስለ ዘለዎ ኣንነት ስለ ዘለዎ በቃ ባዕልካ ትፈልጥ ኢሉስ ንዩክሬን ከም ሕሱም ክዕጥቕ ከምኡ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ስለዚ ኩሉ እቲ ነገር እቲ ናብኡ ንክበፅሕ ሚድያ ይኹን ኩሉ ስርሑ ንሱ ክኸውን ንሪኦ ዘለና ፖለቲኮ ዶ ዋላ እቲ ዎል ስትሪት ጆርናል ዲ ዋሽንግተን ፖስት ዲ ኩላቶም ኒውዮርክ ታይምስ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ምውፃእ ንቡር ክኸውን ካብ ሕጂ ንድሓር ማለት እዩ And you can't incentivize that industry to do something overnight that it's unclear is ever going to happen. In other words, he's deluding the public. I think this is going to have terrible consequences. In the first place, it will have consequences. It's back in the White House. But what does this mean for Ukraine? I sat down with the deputy commander of Ukraine's 3rd Assault Brigade, Vladislav Sobolyevsky, to discuss his expectations, potential negotiations with Russia, and the ongoing struggle of modernizing the Ukrainian armed forces. What are your expectations? ሕጂ እቲ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ኣሎ ኣብ ዋይት ሃውስ እዚ ከም ርድዩ ዩክሬናውያን እንታይ እዮም ካብኡ ፅበዩ ዘለዉ እንታይ ከጋጥሞም ይኽእል ሓደ ካብቶም ወታደራውያን ኣዘዝቲ ናቶም ዝበለ እዩ ሕጂ ነዚኣ ንክንርዳእቲ ኮይና መጀመርያ ዘለንስ ክለንቀነ እንታይ ኢሉ ነይሩ ክንሰምዕ ክንክል ኣለና ክልተ ነገራት Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said that nearly about 45,000 Ukrainian soldiers have lost their lives defending the country against the Russian invasion since 2022. So with the war now entering into another dangerous phase and US President Donald Trump mounting pressure for the war to be brought to an end, the question of course is, Zelensky, has he finally blinked? Now he's agreed to hold direct talks with Putin, and our next report decodes as to what made the Ukrainian president to take this call. ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ዘለንስኪ ብዙሕ ሓበሬታታት እንዲደውፅ ዘሎ ሓደ ካብ ድማ ድሕሪ ክንደይ ምስ ዩክሬን ክዘራረብ ይኽእል እየ ምስ ፑቲን ፊት ንፊት ክዘራረብ ይኽእል እየ ዝብል ዘረባ ኣውፅኡ ኣሎ ሕጂ ወር ክሪሚናል እዩ ገበነኛ እዩ ፑቲን ከምዚ እዩ ምስዚ ዘተሰላም ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እንዳበለ ብዙሕ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ዓውደ ኩናት ኣብ ባይታ እናተቐየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምስ ፑቲን እውን ፊት ንፊት ክዘራረብ ድልውነት ኣለኒ ይብላ ኣሎ ራሻ ኸ እንታይ ይብልዎ ምክንያቱ ኣብ ኢዱ ይኮነን ዘሎ እቲ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ንሱ ዝብሎ ዘረባ ወሳኒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ወሳኒ ክኸውን ዝኽእል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ልዕሊ ኩሉ ድማ ወሳኒ ክኸውን ዝኽእል ናይ ቭላድሚር ፑቲን እዩ ምክንያቱ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ኩናት ኣብ ባይታ ይዕወተሉ ስለ ዘሎ እዚ ሓደ ገፅ ናይቲ ሕጂ ንሪኦ ጥራይ እምበር ብወገን ኔቶ ዝግበር ዘሎ ሓድሽ ኣገባብ ድማ ክንርኢና ምስዋ ተሓይዝና ሕጂ እዚ እቶም ፖለቲከኛታት ዝብልዎ ክኸውን ከሎ ንመለስ ኣብቶም ወታደራት ናይ ዩክሬን እንታይ ይብልዎ ወታደራዊ መኮነናት ናይ ዩክሬን እንታይ ይብልዎ Administration for the new Trump administration. He said initially on the campaign trail he was going to end the war within one day. Now he's been in power for over 2 weeks. I clearly understand that he cannot know what happens in Ukraine. He never been in Ukraine, and it's a good way to understand why it cannot be done in one day.
I have good expectations about Trump administration, and it's not like believing in God. شنتايم زول زلو مجمري حتوناتهم دونالد ترامب اب 24 ساعات كود زبل نيرو زحجي دونالد ترامب اب 24 ساعات نكود وحنتي نطبيها كتلو تغلب نير ابزانه ولا بزحاتون دبلو زنبرو نيوكرين تغلالا غرورهم حسكا يتكم حبوك تبلهم تخيل كاترا يمبر كون زغل نراشا بسخون يخل منقدي اب 24 ساعات يكون اب 24 ورحه كمان بحيل تطو قبل ما يكلني معناته بايدن زي حبو دونالد ترامب بفولو يوكرين كبو زغل نجر يلن بايدن زي جبرو دونالد ترامب فولو ينجر كجبرو زغل يلن دونالد ترامب فولو كجبرو زغل تقدم تراي زغل يوكرين بفولو حدش حيل هيبوم نتكوينات كغيرو نتميزان كوينات كغيرو زغل سقمت كوسد هيكل نزي كبردو غيرو يوسيدو مغنياتو كلها تابتا مخازينو ناتهم زنبرت وملا ገንዘባ ይኹን ገለመለያ ጓሕጉሕን ዩክሬን ዝሃበ ባይደን ነይሩ ሕጂ ኪኑ ክቦም ኣይክልኒ እዚ ክቦም ከሎ ድማ ዩክሬን ሙሉእ ሰራዊት ኣብ ዘለዎም ህዝቦም ኣብ ጥዑይ ደረጃ ኣብ ከሎ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከለዉ ዝተገበረ እዩ ነይሩ ሕጂ ዋላ ዝሃብካ ተሃብካ ዩክሬን ሰብ እውን የብላን ነቲ ኩሉ ጠፊኡ ዘሎ ነገር ክትኮ ይትኽእልኒ ኣብ ሓፂር ግዜ ምናልባት ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ኔቶ ተጠቂምካ ተኮይኑ ንሱ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ናብ ካልእ ዓለ ናብ ካልእ ኩነታት ክኸይድ ዝኽእል እዩ እዚ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩነታት ኣይፈልጦን ነይሩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ መፅኡ ኣብ ዩክሬን መፅኡ ይፈልጥን እዩ ስለዚ ብዛዕባ ዩክሬን ፅቡቅ ገይሩ ናፍልጦ የብሉን ነቲ ኩነታት ክፈትሖሲ ክፈልጦ እውን ኣለዎ ኣብ ሓደ መዓልቲ ደይኮነስ ኣብ ኣዋርሕ ከማን ተገበሮ It's about his like psychological portrait. He's a winner, and if but does he want to win for himself or win for Ukraine? That's the question. Clear question is what his win will be, like how it will looks like what. I can remember that Trump is the first man first president who shaked Kim Jong-un hand, and he have been in North Korea like in few meters, but now North Koreans fighting Ukrainians in Kursk region. زنتاي زبل زلو دونالد ترامب سايكولوجيكالي بسنا امروناتو عود كخون كل زاب زخون يكون ديل عود كوين كوتس يزدلي عود هي زبل امنات يون زلو وينينج اند وينر زبل زربا يفوتيو ابز حجي انتاي مالتي تحطو دما تي غازيتنيا مالتيو عوت نفسو يزدلي ولا ني يوكرين ابزونو كفل لي يالو نفسو وانا امريكا عود يخدلي ويس ني يوكرين زبل يا زونا قدا سنت بيو لكل دما دونالد ترامب بزح نجارات دبلوماسي كم زجمرة بزحلفة ترمينات أمنت مثل سبعين كوريا كم تراخبن ركب كم تجبرن يذكر أبزو هنزجن سراويتنا سبعين كوريا أبراشا غير ما كورسكي واقونا لويلو جم again دونالد ترامب انتاي كجبر كم زغل نظام يوكريناويان نصورة يكونن انتاي تعلماناتو انتاي مركز كل وخل السوس اللي زي بلوم دما أفت مورال لايت سراويتنا يوكرين دما العلا كده لوزي معناته نخيسك خطواقع تخين كاونوكو زدل اللوجيستيكس كل وقت خلالو ناي راشاويان مرقصو نتصوريو سراويتناتهم ميس كالكوليشن يبلومن زبطوابهم تزاز كاب موسكو يزمزلو بغات تايك موصوم اصوارهم كاب مخازينو ميدمت كاب حجرو ميدمت سالسا ياكال رابع ياكال حمشا ياكال ازن التنزب بحالو اللي يلا نتصوري تملغتي تزاز كاب يمت انت تقبر دما فلوتيو ابزياتهم قل اوروبا قليبل يوكي قليبل فرنسا قليبل امريكا قليبل قال قليبل جي امونغو تزبي تسراويت لبو تفيول that Mr. Trump wants to engage in diplomacy, which the Biden administration did not. But it is a fact that you cannot regain at the negotiating table what you have decisively lost on the battlefield. And that is Mr. Putin's point of view. He's correct. Whatever happens is going to have to reflect the realities on the battlefield. I would hope that he would be willing to compromise. I think it's asking. زي حدا عبي دبلوماتنا أمريكا زنبرين انتهي زبل زلو زت السلام لك كبار بزوح زربان بزوح تبقسوتاتن يوسد كم زلو نريلنا اتو حتى جن دونالد ترامب يخون تكحلنا أوروبا مرحتدي ولا قلن زعبا زت السلام كزرب كله حدا قبل حق له كل السب زقبلو أوروبا أمريكا تسبوق يرم زقبلو لو مجن أبنا نعم زي ربح كون كله جنب بمسعر يوم زغون أب عودو كنا زخسر كايو أبت أولاي ترغبوني غوي أبت أولاي تحتوني غا مجمريا أبت أولاي كنا تفتح زقبول أبت أولا بمرددا كتفتحو زي كعالكا كونتات نسكوني تي زي مرددا ناب كويناتي زغيد لذي بوليتيكا يكلو بوليتيكا
ابطاولا بزربا ميكروفون كتقبرو تخليقه البوليتيكا بميكروفونن بكورسن مرددا مسانكا بخال ملكع زقصل البوليتيكا بحوي بكوينات تقصل مالتي دعريو ابت مجمريا بطاولا بمرددا كترقبو زي كالكا ابوغا اتيخا ابوغا مسسعركا نتي ابوغا استسعركالو تبليسكا بطاولا نعو حابوني إلكا أيسربني زي أب discussionist أب negotiationist كم قبل زوسد ground حقي مجمري أبكينا تاتيغا أبكينا زخسر كيا تودي تبكينا دسعر زلو أبت أولاك ما تقولو بناتو أكايدا يكودا زلو تبكينا تيزبل تاريخ دمانا يزسعريو زسعريو تاريخ دسعفة زبال كامزيز بقس تسعير كاخوينكا تاريخ كا انت عينت سلتنير كا قلا قداس يكون نايتم سعارتي تراي سعاريو تي دليتو تركب كل نقر دماز كبر السلسلة زخونة دمايو ولا تكالا كينات علم أمريكا خمس عرفت خوينا علم أمريكا ترجعنا خوينا وتيا أمريكا نتكالا كينات علم بزلا على سلسلة عرفت يكون من حبرات سوفيتيا زيادة سيرات وقل أمريكا بملو حيلا سلزيات وت أو مجمرة دونجيا سلزات وت بزح واقع سلزي كفلت وت بعد ما تصبوا سلزي نبرة كالوت هجرات كلهم بتكوينات وعيلا كلوا أمريكا ጽቡቕ ዝነበረ ኣቃውማ ስለ ዝነበራ መሊሳ ዶሚናንት እናኾነት መፅያ ማለት እዩ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ካልኣይ ኩነት ዓለም ንሳ ከም ዝወዳእቶም ጎብለል ናይቲ ኩናት ኮይነት ከም ትወፅን ዝገበራ ኣብዚ ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ኩነታኛ ንሪኦ ዘለና much to have the Ukrainians abandon those parts of eastern and southern Ukraine that the Russians have yet to take. And I don't know whether how many Russian speakers there were there. There are 2.5-3 million Ukrainian Russian speakers who've taken refuge and asylum in Russia. It wasn't just Ukrainians fleeing. دونالد ترامب ኣብዚ ሕጂ ትዛረብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዝተፈላለየ መንገዲ የብል ስለ ዘሎ እዩ ማለት ትክክለኛ እንታይ እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንጹር ስለ ዘይኮነ ዘሎ እዩ people are second guessing. How dangerous is it for Trump to claim that the Ukrainians have killed 1 million Russian soldiers, that the Russian economy is faltering, and that President Putin's leadership is to blame? I mean, it's absurd, but how reckless is it for him to say that? I mean, it'd make a heck of a comedy routine on the. So انتهي لي حتى له دونالد ترامب أمس حلفه طبعا يرشح حما كم زلوا يوكرين كباب 1 مليون رشاويان قتيلان أقصيلان كم زلا رشا دما تعنو كم زلا أبتعتمر عندنا دونالد ناي بوتين رشا حما تخيط كم زلا كذا قبل كله إذا كسع كندي حدا جنيايو نتي أكيدنا علمنا ويونت كبر زبحال زلوا زت سلام دين خال سع كندي حدا جنيا نتناتو بخميت ريالو. The Vegas Strip, but it's just it's so void of reality, and that's the danger. You see, Trump has come out and he's talked about hard love. We can do it. I love the Russian people. He put out in his Truth Social posting. And I have great respect for Vladimir Putin. But if you don't do what I want, it's going to be hard love. We can do it the easy way, which is for you to fully capitulate to me because I have deemed you taking casualties you can't afford to take, that your economy is failing, and it's all your fault, Mr. Putin. Or we can do it the hard way. I'm going to punish you. But the problem is the easy way that he talks about, none of that's true. The Russians haven't taken anywhere near the casualties that Trump has talked about. Russia has taken. So تدربا زيادة بزحت سبات ون عبيه نقفيتها بلعليه دونالد ترامب زقات أميهم أن تكون النت أباي تازرلو زي قلت أبهوتة تاستمر قصي ني دونالد ترامب ون أمريكا ون تخكلنيا كبر زي هو عين الزربا كم تزاربين سنقول مجمريا تكون النت راشا كندوز عكل سرايت كم زي كسرت نعوز الرقاق زخون يكون evidence يلن السترة دي يكون دما يتعودوا كوينات بغربة زفلتوه نتكوينات زردوه راشاكم عينت كسارة خقات ما يكلني مهنيات قبل الناس لزلوا كوم عينت كونتات كقاتم كم زي كليز نقر طالب كل تي ولا ياي كاب دونالد ترامب عبا حاليوت كم زلوا غينو نهزب راشا كم زفتون ريسبكت كم زلون ريسبكت قبل البوتين كم زلون كين احنا عندنا زي غير كاغن كنقص كاينا أصلزي بتي قلل زبالة من قدهم قبرنا نخل ويقول بتي كبيد من قدهم قبرنا نخلنا ببعض قبل التنت كم زلهم بحيلك تكبروا خمس خل زين فت زربايت ساري بسلا by the way فلاديمير بوتين مالسين مسحابه نزيتات أبقوا متأتولون دونالد ترامب براغماتيك سبيو تكبراو سبيو تكون تات فتح أسئلة زغل نحنا دلوقتي علينا ببعض تجاربه because he knows دونالد ترامب إيجو سلو زلوا ونتيجو ناتو تنكفى يدلني and that's why دما إوروبا يمتعمز حزن زلوا دونالد ترامب بوق يرون دوني بوتين دونالد ترامب صبغ يريد مزمزو صبغ يريد فلطو أنا نزل له مرحلة سلزقونة نتاي تنكفاني زي علامو هذا التنيغوسيشن سجمرنا له سلزق بتاع دوكينات زي اليو أجندات يهرب له
دونالد ترامب براكتيكال ወይ ተግባራዊ ኣብ አይዲዮሎጂ ዘይኮነ በተግባር ዝኣምን ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳታ ኣብ ባይታ ዘየለ ነገር ክሓትት ከም ዘይክእል ፈልጦ እዩ that's why ድማ ኦኬ ዘተጥራይ ጀምር ንሕና ኦፕ ማዕጾና ክፉት ይክብል ከሎ ኣብቲ ባይታ ግን ዘድልዮ ነገራት የደላድል ከም ዘሎ ስለዚ again ነቲ ቃላት ብዙሓት ኣብ ሚድያ ብዙሕ ክዛረብሉ ከሎ ፑቲን ግን ዝኾነ ይኹን ብውን ግብረ መልሲ ኣይሃብን ግን ብዙሓት ራሻውያን ከዓ መስሓቅን ውርደተኛን ዘረባ ይዚ ትርጉም ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ከሚልካ ምስ ተፈከረ በአሜሪካ ብምባል ዝመልስሉ ራሻውያን ነይሮም እዮም serious casualties. This is a serious war that's going on. This is high intensity conflict using the most modern weaponry, conventional weaponry imaginable. We here in the United States, even everybody in our military, have no clue whatsoever about what the reality is on that battlefield because none of our people have ever fought that kind of war. We're running out of people that have even trained to fight that kind of war. All our people cut their teeth on the low intensity conflict of the global war on terrorism, which while you're in the middle of a firefight, I'm sure is a hell of a bad day. But it ain't nothing like what the Ukrainians face, the mass slaughter, the mass death, the constant bombardments. We have no clue how to operate in that environment. The Russians are doing it and they're winning. Every day they're winning more and more. هذا ነገር እስካ ትዊተር ዝያዳ ሰብ ዝሰምዖን ዝፈልጦን ንኩናት ዝርዳእ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሓት ሰባት ነቲ ኩናት ብኣካል ብፍላይ በዓል ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ብኣካል ሪኦም ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ ኩድነት ናይ ኩናት ኣብ ዝዋን ዘለውን ኣይተገንዘብዎን ኣለዉ ዝብል እቲ ፓብሊክ ማለት እዩ ወተደር ከምዚ ዓይነት ኩናት ኣሜሪካ ተዋጊኣ ኣይትፈልጥን እያ ኢሉ ሰራዊት ናይ ራሽያን ዩክሬንን ዝዋግኦ ዘሎ ኩናት እቲ the most modern warfare እቲ ኣብዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ እቲ ዝኸበደ ኩናት እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እዚ ማለት እቲ ኣብ ልዕሊ ኣብዚ ኩናት ዝወስድዎ ዘሎ ተመክሮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ብፍጹም ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ሃልይዎ ኣይፈልጥን እዩ ዝብል ዘሎ ምስ ቴሮሪዝም ምስ ኣፍጋኒስታን ምስ በገለመለ ምስ ኣይሲስ ተዋጊአ ናይ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ከትካ ብነፈርቲ መፂኻ ተጠቀም እዚ ግን ክልተ ሓይልታት ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ሒዞም ግንባር ተኺሎም ለይትን ቀትርን ሓውን እናተወልዐ ኣብ ልዕሊኦም ብርቱዕ ኩናት እዩ ስለዚ እቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ እሞ ከምዚ ኩነታት ዩክሬን ኣይኮነን ዩክሬን ኣካላት ናይ ዩክሬን ጥራይ ተጠቂሞም ዘሎ ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ሳተላይት ይኹን ናይ ኣፅዋር ኩሉ ካብ ኣሜሪካን ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ኩናት እዚ እቲ ዝበርትዕ ኩናት እዩ ራሽያ ድማ ኣብዚ ኩናት እዚ ዳርጋ ኣንጻር ዓለም እየ ዝዋጋእ ዘለዎ ክትብል ትኽእል እያ ኣብ ዩክሬን እንታይ ዝፍፀም ዘሎ እቲ ኩናት እምበር ኣንጻር 50 ሃገራት እያ ትዋጋእ ዘላ እዘን 50 ሃገራት ተተኣኪበን እንታይ ክንህብ እንታይ ክንውስኽ ጥራይን ዝብላ ዘለዋ ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ ትብድእ ስለ ዘላ ንራሽያ ኣቃሊልካ ምርኣይ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ዝቆላ ንዓዋሩ ራሽያ is going to be a very very powerful country ብዙሓት ሃገራት ድማ ናይ ራሽያ ቴክኖሎጂ ናይ ራሽያ ተመክሮ ናይ ራሽያ ስልጠና ንምውሳድ ኣብ ሪጋ ክገብራ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ድሮ ትሪጋታት ኣሎ እንዲሁ ግን ዝዓበየ ሪጋ እዚ ኩናት ጠጠው ምስ በለ is going to be Russia is going to be the number one destination for best military trainings and more. This is the a reality. Putin isn't losing his economy. Yeah, look, the sanctions have caused all sorts of hardships for the Russians, but they have adjusted, and they have adjusted in a way that allows their economy to grow, while the blowback on Europe's economy has been devastating for the Europeans, and it has also weakened our position. And leadership-wise, Putin won by a mandate far greater than anything Trump will ever experience in his life. So he's off base on this. The danger now is he thinks there's a hard way. But what is it? Keith Kellogg gave us a hint, and this shows you, I have to be careful of my language, but I would say the lack of lucidity on the part of the Trump administration, especially Keith Kellogg. He's going to lower oil to $45 a barrel because he has a simplistic argument. The Russians, he says today, with the $60 barrel cap, which the Russians have blown through, are making billions of dollars. You're right. But if we lower it to $45, which he calls the break-even point for Russian oil, then the Russians make no money and their economy collapses. That doesn't work that way, Keith. You see, the Russians have two break-even points. So one is what they need to balance their budget because it's an oil-driven economy. They need around oil to be above $60 a barrel, around $70 a barrel. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ክርዶም ዘሎ እቲ ፖሊሲ ብመንገዲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቲም ዝግበር ዘሎ ከቢድ ምዃኑ ገና ኤግዛክት ነቲ ኩነታት መዝሚዞም ይዛረቡ ከምዚ የለውን ብስለት ዝጎደሎ ወላ እውን እቲ ወኪል ናቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቦታ ትገይርዎ ዘሎ ኬስ ኬሎግ ወላ እቲ ሓሳባት ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣብ ገለ ተዛሪቦ ነይሩ ዋጋ ናይ ነዳዲ ከነግድሎ ክንክል ኣለና ዋጋ ናይ ነዳዲ እንተጎዲሉ እቲ ራሽያ ዝረኽቦ ዘሎ ባጀት ፑቲን ዝረኽቦ ዘሎ ባጀት ኣታዊ ገንዘብ ስክስን ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ እዚኣ ከም ሓንቲ ኣባይ ኣርእስቲ ገይሮም እዮም ክዛረብዋ ዝፍትኑ ዘለዉ ብኡ ጥራይ ግን ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን ራሽያ
مستقل جداوري دوم زلو يتصلوهم يلن مالته يكونن بزح صلواتات غيرلهم يجن اجاس نغبرو نفسهم ناستقاخلو بنصارو اتي زلو صقم يوروبا اب انت حدا غاوري دوالو ስለዚህ ራሻ تصقم زغاطمم زلو صقم ስለዚህ የለ ይኮን ነتصقم በዲህ ካና ይመኻት ምትዕጽጻፍ ስለተፈጥሮ ዘለው እዩ ስለዚህ again and again እቲ ኩነታት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወላቲ ናቱ ኤምቮይ ምሪጽ ወዘሎ ካለ ዝገበር ካንተ ገበርካ ነቲ ኩነታት ክትክነት ባይታ ዘሎ ኩነታት ክትቀይሮ ይትኽልኒ ራሻ አዳፕትና ገበረት እና ተቀያየረት እና ተለዋወጠት ነቲ ኩነታት ክትብድሆያ ትደሊ ስለዚህ አመወዳታ እቲ ዘሎ ኩነታት ክዛረብ ከሎ ትኩናት አባይታ ኣብቲ ኩናት ራሻ ይወታሎ ኣብታ ዓውዲ ታሪፍ ዘሎ ትካለ ዝተርፎም ዘሎ ድማ ኩሉ ዝከዓለም ንክዕወትሉ ኩሉ ዝከዓለም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ኩናት ድማ ራሻ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ስለዝኾነ ዝኾነ ነገር ክትገብሮ ትኽእል የብልካ ራሻ ንድሕሪት ትብለሉ መንገዲ የብላ ክንምንታይ ፀገማት ክከብድ ትኽእል መጠን ከምዚ ፀገማት ዝፈጠሩሉ መጠኑ ራሻ እንታይ ክትገብር እያ ነቲ ኩናት ክትሕይለ እያ ስለምንታይ ብወታደራዊ ዓይኒ ክትውድኦ ስለትደሊ ደውነ ኣብ መወዳእታ እንድሕሪ እዚ ኩነታት ዝከብልዎ ደልዮም መሊሶም ነቲ ኩናት ተበርቲዖም ነቲ ናይ ዩክሬን ተሰባቢሩ ዘሎ ሓይሊ በቲኖም ምሉእ ዓወት ክእውጅዮም እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ተኽእሎ ዝበሃል ዘሎ እዩ total victory ዝበሃል ናብኡ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነገር ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት is very very complicated ግን I hope ሰላም ስዒሩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሰላም ክመፅእ ተስፋ ንገብር ንሕና ድማ ንዑ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናርኣና ሪፖርት ክንበኩም ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ምዚ ክገፈኩም ዓለምና ብአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ በብሎክቼን ቴክኖሎጂ ከምኡውን ብሮቦታት ትሕንበበሉ ዘላ እንታይ ዓይነት መንገዲ ወይ ጉዕዞ እንተወሰድና እዩ ዘዋፅአና ንዝብል ሕቶ ክሕግዝ ምንታል መጀመርያ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሰርቲፊኬት ወይ ስራሕ ሒዘ ክነብር የምባል ጽቡቕ ውሳነ ኣይኮነን እንታይ ዳ መጀመርያ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝሕንበበሉ ዘሎ ሓድሽ ሴክተርስ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ንበዓል ክሪፕቶ ከረንሲ ፈሊጥና ዝተውዒልና ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና እዚ ዕድል እዚ ዝድገም ዕድል እውን ኣይኮነን ካልእ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ከይወሓጠና ከሎ ክንመሃሮ ክንብገስ ኣለና እንታይ ዓውዲ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተማሂረ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነስ ከም ብሓድሽ ክንመሃር ክንብገስ ኣለና ንዑ ዝሕግዝ ፕሮግራማት ድማ ኣለና ኣትይኹም ራእይዎ ሕጉሰኩም ድማ ይኽእል እዩ ታንክ ዩ